Ćao svima ljudi, ja sam Aleksa, tu je sa mnom moj drug, eno ga tamo. Gdje si pozdrav svima ljudi, ja sam Nikola i dobrodošli u prvu epizodu sa Facecamom. Ja sam s tobom. Da, igrat ćemo danas Minecraft Pocket Edition. First person. Ajmo. Cepaj drva. Znači, Ovo je naša prva dobro, sezona. pa sam saznao da ja ću stalno snimati sa Facecamom. Od sada. Mislim, ponekad će biti bez Facecama ako ono bude nešto room tour ili tako neko sranje. Okej. Aha, vidi mi se pre zato što ovo radim. Ja sam nacepao 6 komada drveta, 10 ih. Eto. Uzimam pumpkine. Uzi ti malo, evo za tebe. Ostala ti. Dobro. Sad treba i meni malo drveta. Okej, oprostite ovo ako vam se vidi moj prst. Uzite. Izvinite ljudi što nije imalo, izvinjavam se što na mom kanalu nema baš mnogo epizoda. Snimit ću ja to. Gdje si, Aleksa? Evo mi ja cepam od drveta. Gdje? Znači mnogo, Gdje si, izvinite. plašiš me? Mada ne znam koji mi je klinac, ali dobro. Iako, od koga smo mi beše? Da, inače mi smo kod druga... On je otišao da isprati nekog njegovog druga. Ova kokoška će upravo da umre. I ja. Kako me nerviraš što imam ova X? Dođi ovdje kod mene. Jesi se malo budnevi? Ne, nisi mi bacio. Pa evo ti ovdje imaš jednu. Koji će mi kurac? Evo imaš 3. Postavi. Inače da mi smo na easy, tako da nemojte se čuditi ako budemo ovako ubijali mobovi, ili tako? Zato što kod našeg druga pre u svijetu nas se stvori neki skeleton sa neškakim oklopom. Sve nas je pobio, jedino se ja sakrio iza drveta i tamo. Evo ti ovdje. Ja ću postavim crafting table. Samo ti postavi. Stavit ću tu. Zašto smo mi toliko glasni? Jer znaš? I napravit ću 2 wooden sworda za svaki slučaj. Ja ću napraviti 2 keksa. Ja sam napravio 2 eksa. Evo ti jedan pikeks. Izvinite ako vam se bude video preko Facecama ovo sranje. Evo ti sword. Ovo sranje je prst moj jer... A to je sranje. Okay. Ovdje su ova bela drva, pogledaj. Da, jebote ovo... Šuma belih drva. Ne, ovo je birch wood forest. Inače da planirali smo da snimamo sa još 2 druga, ali oni su otišli, sa 3 još druga, ali oni su otišli, znači... I nisu htjeli u moj svijet, zato što imate neku, da ne kažem, plači, plači, znate šta već želim da kažem? Plači pizza. Da. Da ne kažem... Zato što on samo plače, ljutite se, svi morate u njegov svijet. Evo, čujete našeg druga. Čujete našeg druga Đorđa Ristovića, a ja se... Oni se slično prezivaju, on Ristić, ovaj Ristović. Komšije! I ja sam sa njima komšija u istoj zgradi, tako da... Jebenice me zajebala zub. Stavili smo do čega? Jezem ti sranje. Toni? Da. Čega će nam bude kuća? Ne znam koji kuć. Ili ćemo tamo da pravimo? Čekaj da vidim. Tamo na livadi. Gdje pokazuješ? Gdje pokazuješ prstom? Saču. Gdje si ti? Otkud znam, mi smo se pogubili. Ljudi. Ja sam tamo gdje si ti cepao drva. Ne, ja sam nekom kao brdašcu. Da se tepeo na tebe. Ajde. Kako se ti zoveš? Ja da, znam, ne trebaš mi kažeš. Dobro. Ovdje mi piše. Ovdje Facecam. Da vam ne zakrana mnogo prostora, vidite. Evo, ovdje ću to. Okej.
Čekajte, samo da ga smanjim, ja. To. I malo ću da ga povećam. Okej. Tako. Ovako ću. Da se vidi koliko imam crtića i sve, pošto i mene ne vidi kad se ništa ne vidi. Na primjer, nešto ne vidi, a snimam, a ne vidi se ništa. Nisam dobro ukuca. Od facecama. Moraš teleport, valjda. Ukucaj teleport. Sačka, poključio sam čitave. Ali možda ja nisam. Pa ja trebam. Da tvoj svijet. Sačkaj da vidim. Ok, već 5 minuta snima. Čekaj, samo ovdje da vidim. Ovako da ga namestim, da mi se vidi vreme, samo kad snimam. Zato što moramo 15 minuta. Tako. Da, imamo samo 15 minuta. Ovaj ognjen se jedva. Da, Evo ga ga naš sad drug. naš drugar Đole. Pozdrav za Da ga njega. pokažem. Znači, dakle, koliko se dugo onaj ognjen sprema? Onaj sa magične djece onog čelavog, Nije, čela ima dugačku plavu kosicu. Koja priznajem čudna. Da snim. Nikola GG. GG. Zašto je uopće što znači GG? A kako nisam dobro ukuca? Evo ga, sad ćemo se ja i on vidjeti u facecam-u. Kako? Ok, nakon godina izučavanja. Naišli smo na Endermane. Da, 2 Endermana. Izvini što nam je ovako. Da, ali moramo da nas ne bi ubili u prvom videu. Pa nije, ako ste u vodi, sjećate se, Endermani ne smiju u vodu vidjeti. Da, brate, šta ćemo u vodi samo da radimo, ok, čučno sam. Ok, ovdje imamo nekog pigija. Znači, ljudi... Alo, noć je, a mi nemamo ništa. Evo village, Gdje? prati me. Gdje si? Evo ih tamo kuće. Čekaj, stani, nemoj da se udalje, može biti video ime. Johnny, vidiš me? Evo te. Vidim te, jebeš Endermana, ko da mi nešto može kad ima. Ajde brzo da uđemo tamo. Ima ona kovačnica. Bukvalno ko da vidim onako. Ne, pao sam u vodu. Ljudi, evo nas posle 3 godine. Znači, evo nas ljudi posle 3 godine. Dužeg vremena, osnovne škole. Meni se pao. Johnny, ostavio sam ti buci. Jedan hlebić. Joj, ostavio ti je sve, Johnny. Mislim, kako može biti tako? Đorđe! O, jebem ti što ga uveć, ovako. Krompirići! Nešto si mi stavio jebati. Ali sad, što si mu tako ostavio? A što je stavio sada na glavu? U svaki slučaj. Možda ne idem za nekog zombi Endermana. Zombi. Ljudi, mislim da je Nikola dete. Ma ne, Đorđe! ja sam odrastao čovjek. Johnny. Ljudi! Koga? Neki dečak, Đorđe! Malo je zašao. Aleks Ristić. Tata, halo. Ljudi, završit ćemo ovu epizodu ovdje, zato što moj drug Nikola Gigi promora da ide. Pozdrav! Ne. Nemojte da mu kažete. Pozdrav!